pozdrav ljudi, kao što vidite po naslovu, moramo da parkiramo, moramo da uradimo jedan parking za auto, ljudi, vidite što smo sljedeći ljudi, ovo će sada da upgradeujemo, ali ljudi, kako auto kod mene da dolazi? Ljudi, sada ćemo da upgradeujemo, ovdje nam jako lijepo puno. Upravo, dali smo ljudi sve naše pare. Ljudi, prvi prvi auto, super. Sada ovo. Ljudi, gledajte koliko mi auta ima. Ljudi, 100 milijuna, ne bre. 10 milijuna bukvalno. Za ovo nam ljudi treba 31. Ovi ljudi pišu moje omijene. Evo ga. Ovako, čekajte. Ljudi, sada možemo da kupimo jednog kog prodava. Što je ovdje, ja ne znam. Ajde ljudi, mi sa ove pare da upgradeujemo upravo sve. Upgradeovali smo sve da je 21 milijuna. Super. Ljudi, treba nam još mesta. To sam shvatio. Treba nam još puno mesta, ljudi. Super, neko mogu da čeka ako hoće. Čekajte ljudi, a jel to isto ima i kod drugi? Jel ljudi, i mi možemo da čekamo kod drugi? Možemo ljudi? A ne možemo. Ne možemo izgleda. Ljudi, mi imamo bukvalno 1 bilion. Bukvalno imamo ljudi 1 bilion. Što? Aha, moram da ga upgradeujemo ili da ne ide. Šta? Što ljudi, ovo ne ide, brate? Ne znam. A dobre, mi ovo možemo da upgradeujemo. Aha, tu isto sada možemo. I šta sada? Ljudi, ja upravo kupio to, ne. U 2 biliona. Ma ljudi, mi ćemo to za sekundu da skupimo. Evo ga. O, ljudi, sada nam treba bukvalno baš puno. Jel nam ovaj zarađuje pare? Pa nije ljudi, to kada neko uđe, on nam zarađuje. Ili da tako to ide. Ajde ljudi, ja ću isto da to. Da idemo. Čekajte ljudi. Ljudi, evo ga, sada će mi da tražimo čokolade. Čokolada sladoled. Ja sam ovdje bio. Daj mi čokoladu. Čokolada sladoled. Hvala. Ljudi, naš parking je ljudi pun. Gledajte ljudi koliko mi puno para imamo. Šta sada? 7,5 biliona. 30 biliona. Pa ljudi, to će malo da potraje.
hoćete ljudi malo da upgradeujemo? Što ne ide? Aha, odavde moramo. 1 milijun! 2 milijuna ljudi. Ljudi, sada mi tek ima da cepamo pare. Hoćeš da upgradeujemo? 304. Super. Hajde, ko će ovdje? Ovako. Idemo ljudi. Čekajte, šta sada? 4 da vremi ovo moramo da kupimo. Šta sada? Ljudi! Uradili smo revert! A zašto? Sada ljudi mi bukvalno dobijamo samo jedan puta više para. Moguće. Ha. Kako smo samo mogli da uradimo revert? Ja ljudi to ne znam. Ajde će da upgradeujemo sada ovo. Aha, sada ljudi tek 700. To će malo da potraje iskreno ako mene pitate. Evo ga ljudi, sada samo još jedan put i ajmo. Sada ovo moramo. Ovako. I evo, ovo će da upgradeujemo. Inače ljudi, ako se pitate, to je bilo to od ovoga videa. Ne možemo ni ništa ni da radimo. I to je to od ovoga videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav ljudi. Ćao.